Om Swastiastu. Kecunduk malih sareng titiang Permata Dewi ring melajah basa Bali. Sedurung ngawitin pepelajahan rahinene mangkin, lugreyang titiang aturang para mesuk seme majeng ring ide Sangyang Widiwasa, santukan sangkaning asung kertewara nugraha ide, iraga praside kacunduk malih ring melajah basa Bali puniki. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Rahinene mangkin iraga pacang melajahin materi klasiki inggih punika inde angga sarira utawi anggota tubuh. Wenten tetujon pepelajahan rahinene mangkin inggih punika mangdene alit-alite uning inde angga sarira sane wenten ring angga soang-soang. Anak-anak supaya bisa mengetahui anggota tubuh yang ada pada dirinya sendiri. Sane mangkin pacang kekawitin angga sarira ka pertama inggih punika wenten gambar rambut. Basa Balinyane inggih punika bob. Selanturnyane wenten gambar kepala, basa Balinyane sirah. Selanturnyane wenten gambar mata, basa Balinyane paningalan. Inggih paningalan puniki kawigunanyane inggih punika nyingak utawi miragi. Selanturnyane wenten gambar telinga, basa Balinyane kuping. Kuping puniki kawigunanyane inggih punika keanggen ningehang utawi mirengang. Selanturnyane wenten gambar hidung, basa Balinyane inggih punika cunguh. Cunguh kawigunanyane inggih punika ngadeken bo. Wenten bo sane mi, wenten sane bo sane jelek miwah bo sane bengu utawi miwah sane lianan. Selanturnyane wenten gambar mulut. Mulut puniki basa Balinyane bibih. Bibih kawigunanyane inggih punika keanggen ngajeng utawi nginem yeh. Selanturnyane wenten gambar tangan. Tangan basa Balinyane lima. Inggih lima puniki akeh pisan kawigunanyane, anggen nulis, anggen nyemak, miwah sane lianan. Selanturnyane wenten jari tangan. Jari tangan puniki basa Balinyane jerijen lima. Akeh jerijen lima iraga inggih punika sane tengawan lelima lan sane tengebot lelima. Dadosnyane akeh jerijen lima sami inggih punika dase. Selanturnyane wenten gambar kaki. Kaki puniki basa Balinyane batis utawi cokor. Kawigunanyane inggih punika keanggen mejalan. Sane mangkin wenten gambar jerijen lima. Jerijen lima sane akehnyane alima. Inggih indayang majang ring alit-alit sareng sami cingakin jerijen lima soang-soang. Sane ka pertama wenten ibu jari utawi basa Balinyane inan lima. Sane kaping kalih wenten telunjuk, basa Balinyane tujuh. Tengane wenten jari tengah, basa Balinyane lenjong. Selanturnyane wenten jari manis. Jari manis punika basa Balinyane le. Sane kaping untat wenten kelingking, basa Balinyane kacing. Inggih anika lelima jerijen lima sane wenten ring angga iraga. Inggih alit-alit sareng sami wantah asapunika pepelajahan angga sarira sane kepelajahin rahinene mangkin. Sane mangkin titiang maduwe soal
utawi tugas inggih punika isinin cecek-cecek beten ene nganutin angge sarire sane manut. Sane gambar kotak ka pertama napi, kalih napi, kaping 3 napi, lan kaping 4 napi. Inayang alit-alit sareng sami tulis ring buku tulis basa Bali nomor 1 ngantos nomor 4. Ainggih alit-alit sareng sami wanta sapunika pepelajahan rahinene mangkin ngenenin indek angge sarire utawi anggota tubuh. Dumugi pepelajahan rahinene mangkin indek angge sarire puniki prasida mikolihin hasil utawi wenten pikenohnyane majeng ring irage sareng sami. Titiang nunas geng rene sinampura yening wenten iwang antuk titiang ngaturang pepelajahan puniki. Ainggih makawasani ngatur puputang titiang antuk parame santi. Om Santi, 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 Om.